Wapo fienyi gade le afa le miafenya jijodo pame le Jimfuga Hostel tere HDU pomengu ye gama su be eveniba TV pe fienyi ajojo adom nyagbo le ebegbeme don kwaji be mienya jojo ya odem dego le miape Facebook ya ta aten achia kakremi enamake akpo eveniba TV le agbaji alo satellite ji le Amos 17 platform aji nkonyenye Joyce Wusu yale nkudenya jojo yo fodete egbe pe tanya de Wode jesi be modu ple bli tongede wubu ye do fe evade wo ha ho Ghana City million bla evevo enne le akonta yi wo kude do be ikpona ndudu le agredenya oji le dukwame nwame Nenemake kpovito bedo kwa kuasi femena amebla evevo enya dewo pele apeto adewo de alei wogede dukwame de majemaje jiata Neyebemie ejule tepema fotanka alo amibua de wukule jobibi le Portsing Junction le Kasua Winiba mododwaji Ngome kulao de nuyi wuchianyi le yamevu yibijo echo yivaya heje ngome kuku gome Zikoklola tepenola le amuganu tuame due de nyajojo dola ugobe wawodo le nyatepe tutume Dr. Zaneto Ajima Rollins biabe wawo ndudu jirapewo de dowope na dowola ukata Bills microcredit dowope dogbedeawo wo funya apeno ade hepo yama vevie Nemie egede betanya wojia World Bank be wa aten ahemona sohe billion de kakle ejifuadewo de aleye untete mano wama wo mwata La mia pegna jojo panto me akonta me tuto wona tohe I wowo di fiabe numa jagaji wowo domuda le dope ikona ndudu le akvedenya oji le dukwa me ayime wo dejesi be molu ple bli ton akpena na usombu eye wona dope iwo jesi dadeke melewa be wa awodo Nenemake wochomolu kotoku hefena wudodo dohopade dega tepe emekobe fekeke ple nuku mama yeyiji lepe akpeve ple blavevo eneamea de wowe ple susube nuvevi yiwome agledela woto le kudidiata omaga de jesi epenuglepe wo fun apao Nkome kukui Daily Graphic hedegua de fiabe agbahope eve iwo pedo pe yipua ndudu ple agredenya oji le dukwame wodo ple jesi dego biadeke mele wama onwo eya fiabe dowo pe yawo melio Emekoha be Dope ikpona ndudu ple agvedenya oji le dukwame ho Danasi Farms be wapo moluton akpe bla etonvo ene nufu ple ejivuadewo Nenemake woga ho Rans Company Limited be wanma nenemfe nuku yawo na ameyiwo kudidi pe fude na meya glenule wama omu lepe apeve ple blavevo eneame Kake akontayi Ghana Audit Service ple PwC pa ple EY iwonye accounting firm wowa de fia kote beton akpebla evevone koe woma alebeton akpe ewo susuawa zuje bude amame
wo be nu gome kukuaje egome le dzinu asieke ape nkeke eve agbe lepe apeve kple blavevo atɔ̃ yi miede miame eyi me dziɖuɖu dɔwɔƒe yi kpɔna ganyawo gbɔ le dukɔa mea dɔ ame dɔdɔwo tso Ghana Audit Service edze ƒãa be dɔwɔƒe yi nye Sikakrobia Company Limited le tema meɖe mɔ na ame dɔdɔ yiwo ne tso dɔwɔƒea gbɔ be woalé ŋku ɖe mɔluawo ŋu o. Wobe receipt aɖeke hã meli yi ke aɖo kpe dɔwɔnyawo dzi o. Nuŋlɔɖi aɖe me be Chief Procurement Officer kura gɔ hã menya afi yi tututu tɔn akpe ewo yawo woto o. Ame dɔdɔawo be yewode dzesi hã be womexe fe na Brands Company Limited le Ghana Cedi me o, ke boŋ wona nenem ƒe dɔwɔƒe ya mɔlu tɔn akpe 7 kple edzivɔ aɖewo. Ke dziɖuɖua ɖe gbeƒã be Ghana Cedi bilion 8 aɖewo woatsɔ ade nugbegblẽ me na agbledela yiwo ne ekpe nenem ƒe fu le kuɖeyiawo me. Nenema ke United States hã ɖe asi le $3 million ŋu be woatsɔ akpe ɖe agbledela yiwo to nenem ƒe nɔnɔmea ŋu. Le miaƒe nyadzɔdzɔ bubu mea, kpovitɔwo kple Ghana Immigration Service wowɔ dɔ asi le asi me heku asi kpeme na gbetatɔwo 28 aɖewo kple woƒe aƒetɔwo le Amansie West District le Ashanti nutoa me ɖe ale yi woge ɖe dukɔa me le madzemadze dzia ta. Kpovitɔwo ƒe asi su nenem meyawo le woƒe aƒe yi le Petri No. 1 kple Petri No. 2 me. Aƒetɔ Prince Menu Morris yi nye DC na Amansie West ɖe eme be wolé aƒetɔ yawo ɖe ale yi woɖe asi le woƒe xɔwo ŋu na amedzro yawo le Assemblia ƒe manyamanya me. Yama yi dzi xlɔ̃nu aƒetɔwo katã ku ɖe asiɖeɖe le woƒe xɔwo ŋu na amewo yi ke womenya woƒe nɔnɔmewo yi ke wonye amedzrowo nye ta ebe wɔna ya tsitre ɖe Ghana dukɔa ƒe sewo ŋu. Ya ta ele na aƒetɔwo katã be woanya xɔmenɔlawo ƒe nɔnɔme hafi aɖe asi le xɔa ŋu na woamawo. Ebe Amansie West District Assemblia kple Ghana Immigration Service womaɖe mɔ na gbetatɔ aɖeke be woanɔ dukɔa me madzemadze dzi le yewoƒe nutoa me o. Le Prince Menu Morris ƒe nyanua, ame yawo dometɔ geɖewo ƒo wo ɖokuiwo ɖe sikakuku ɖe madzemadze dzi mía katã míenya be galamsea kple wɔna madzegadzi vovovowo me kple susu be woakɔ agble nutoa ƒe ŋkɔ kple Ghana dukɔa katã. Ebe doa mawu enu le egbe ŋkekea dzi o, ke boŋ ayi dzi va se ɖe esime wòle woamawo katã. Eme kɔ be afɔɖeɖe yi Amansie West District kple Ghana Immigration Service wode etome le asi me atsɔ axe mɔ na gbetatɔ wobe woma age ɖe Ghana dukɔa me ɖe madzemadze dzi oa, evelia nye yi wowɔ le egbe heku asi kpeme na nenem ƒe ame 28 yawo. Ne míedzo le akpa ma míexɔ nyatakaka be dzobibi ƒe aɖewo kple adzudzɔ sesẽ aɖe yenye nu yi tsi anyi eyi me fuel tanker alo amiŋu yi ƒe dzeside nye GT 687024 ŋu kple dzo le Porton Junction teɖe nuɖuƒe aɖe yi le Kasua Winneba mɔdodoa dzi. Set Kofi yi dɔ wɔm kple Adom FM na míenya be le ɣeyiɣi yi me nua dzɔa ame aɖeke mate ŋu ate ɖe teƒea ŋu o eɖe dzobibia ƒe ŋusẽwo ta.
ebe jochi nuawo ha ike ne etere teƒea ŋua womenɔ dɔ wɔm o. Ebe ame aɖeke menya nenye be amewo nɔ nuɖuƒea hafi nenem ƒe afɔku ya dzɔ gake dzo va ɖea mi nuɖuƒea kple xɔ eve bubu aɖewo hã. Eme kɔ be woɖe asi le dzotsilawo ŋu be woava yi teƒea ahatsi nenem ƒe dzo yawo. Ke nyameɖeɖewo dzedzem be amiŋu ya dze mɔdodoa ƒe akpa yi dom wole le teƒea yi wɔe be nenem ƒe ŋu ya mu eye amia heƒu gbe yi ke wɔe be nenem ƒe dzo ya eva bi. Nuteƒekpɔlawo be sɔhe yiwo nɔ teƒe ma te kpɔ hena kpekpeɖeŋu geɖe hafi dzotsilawo te kpɔ heva teƒe ma. Ebe yewoyɔ Bujumbura dzotsiƒea kple Winneba gake woɖe eme na yewo be dzotsinuawo mele nɔnɔme nyui aɖeke me o. Nuteƒekpɔla aɖe fa konyi vevie be nenem ƒe nudzɔdzɔ ya wɔa wohiãna afɔɖeɖe kaba yata nenye be yewoyɔ dzotsiƒe dɔwɔƒe yawo gblɔ nya yawo na wo eye wobe dɔwɔnuwo meli oa enye nane yi ke ne etena ɖe yewo dzi vevie. Eyama be toa gbɔ be dzobibia gblẽ nu geɖe hã wote ŋu tsi nenem ƒe dzo ya gake nenye be nutoametɔwoe me enɔ me oa dzobibia ƒe nugblẽƒe ado fievo ɖe edzi wu ale yi wònɔ. Ame aɖe yiwo hã ɖe eme be ʋukula te kpɔ heʋli yama ƒe agbeta hafi amiŋu ya ebi dzo gake dedienɔnɔ nyawo dzikpɔla kple dzotsilawo meɖe nya goboe aɖeke me le ɣeyiɣi tututu ma me yi fia be nu yi tutu ne edzɔ yenye ya o. Míayi ava kpɔ nenem ƒe nɔnɔmetata yawo hatrɔ agbɔ. Mía akplɔ nenem ƒe nyadzɔdzɔ ya ɖo tututu le susu be míahe nya yi ke wo katã afɔ ɖe te ku ɖe nyadzɔdzɔ ya ŋu va na mi. Nenye be míedzo le akpa ma, nugɔmekulawo dze egɔme le nu yi wotsi anyi le yameŋu yi bi dzo etsɔ yi va yi le tema hena dodokpɔwɔwɔ ku ɖe nu yi tututu ne he nenem ƒe afɔku yi ɖe ame eve ƒe agbe ɖae. John M.K. Umboti, ame yi nye Commissioner of Aircraft Accident Investigation Bureau be nuawo dodokpɔ dze egɔme xoxo le eyime nugɔmekulawo nɔ teƒe ma etsɔ yi va yi. Egblɔ na nyadzɔdzɔdɔwɔlawo be woaganɔ teƒe ma le egbe ƒe ŋkekea dzi hena dodokpɔ ɖe to wɔwɔ. Etsɔ yi va yia ye yameŋu sue aɖe ge ɖe TMA Daycare Center le Community 1 Site 17 yi le tema yi me ame eve ƒe agbe dɔ tsi. Eme kɔ be yameŋu yi ƒe dzesidede nye 9G-ADV ya ge ɖe sukua me gake dzɔgbenyuitɔa sukuviwo kple woƒe nufialawoa
Woman abigo biadekeo le efenufome afeta womboti do dono na de dino no jikpolawo de alochochwe yi wocho de doam presusube wawo numekukwao ta edejesibe no jojo yanye jigbanya elabejinu adewe yinye edemele peiva yime ye yamehu adeha bijo afeta womboti yiji dejifo na ajabe nugomekulawo le tevi etenu be wawo numekuku de to acho anya no yitututu nehe nenempe afokuya ve plesusu be wahemo na nenempe afokuya pejojo le echome erapochi abotana kuvitowo badagbawo chochilawo pedo panadmo national security dewo pedoniwo wọwọta nyayi avase afeto MK Womboti Begbedasi wo nanya jojo. Good evening to Ghanaians. It is a sad day that we have encountered once again another aircraft. We have just gathered my team and we are at the scene here to take our preliminary information so that we'll know what coded place. The crime, the scene, the crash scene, so that tomorrow morning we'll be here to pick away the debris, which will be part of the investigation. Yeah. So tomorrow we'll be here in the morning and pick all the debris here and take them away to get them secured so that we can do our investigation. It's not quite unfortunate that 6 months after the last one occurred in last year, this has happened. We thought it was going to be the last time. That was the one in August. We really pray that it did not happen, but it has happened. So what we as investigators will do is that we need to find out why it happened so that we can prevent it. My name is John Womboti, Commissioner Aircraft Accident Investigation, Ghana. For more news, please visit our website graphic.com.gh or follow us on Facebook at Daily Graphic and on YouTube and Twitter at GraphicGH. Nenye be mie ejole akpama mia agede uti nutuame alebe afeto James Gunu inye Volta Regional Minister alo Dukokola Tepenola le amuganu tuame na nyanya jojo dola o katambe elena be wawo wo fedo wo nyi le nya tepeteto ple nya dedito gbogbolo ebe nyayi mele tepo gbogbolo fe emechonu keketa alegbegbe ateun agblenu le nutobribon ahechitochito ple jimadedi mama de amewo dome Bobuto gunu de nyayawo glo le nkunya wurupon ile biakuye nutuame eyime okpe yama va Aluta FM dededego waname edejesi be nyajojo do pe wo buado gede hetuna amewo fe gomesese wo deji ye wo fe le dukwa tutudo me keketa ya taiwo ya veviebe wayiji anodo niwo lenya tepetutu me le dukwa me ke yama hlonu nya jojo do lawo be wayiji anonu srom ahatu wo fe nunya deji akpo totro yile gegem de nya jojo do pa o me awon afeno Jean Marie Fomadi ayenye bia kuye constituency to tepenola le saopa ma to atinya vevi le suku dede hena ngoyi le wodome de nya jojo do lawo gbobe wa wodo atradi le suku de nyawo la mesenyawo aglede nyawo ple dukpokpolo nyawo gome bliboe afeno Fomadi be nyadedito nana lege yi mitojia le vevie na nuto desiade be ngoyi ye hopuchi apotana dowopa be wole asitrom le nuto menyawo enye be mie ejole uti nuto awome mia agede mia penya jojo bubuji
Dr. Zaneto Ajiman Rawlings sinye sa opemenola na kole klote nutoa de globe le afame egbe be ehia vevie be ndudu jirapewo na nodo pe yiwo keketa le kwame abedono kojiwo gajrado pewo jidudu do pewo ple do kwisi do pe yiwo ne ekeketa le kwame abe ebe afodede ya ade agbale dɔwɔlawo dzi ɖe ale yi woa me geɖe kpea fu le nuɖuɖu nyawo gome le dɔwɔyiwoa ta. Eyi dzi be nenye be nuɖuɖu dzraƒewo le dɔwɔƒewo ŋu le hotsɔkpewo dzia, ahe mɔ na nudzralawo be womagayi teƒe yi wose meɖe mɔ na woamawo be woayi le dɔwɔyiwo o. Ke dukɔmevi aɖewo ɖe woƒe seselelãmewo gblɔ le Facebook be sewɔƒeamenɔla ƒe nya yi wògblɔ le eteƒe elabena yewo abe dɔwɔlawo ene akpe fu geɖe le nuɖuɖu gome gatsɔ wɔa nuɖuɖu yiwo yewo ƒlena nenye be yewo le dɔwɔyiwoa ƒe asiwo yi dzi ale gbegbe yi wɔe be yewo mete ŋu eƒlena nenem ƒe nuɖuɖu yawo. Yata dukɔmeviwo xɔ Dr. Zaneto Ajiman Rawlings ƒe nyawo de me alɔ vɛ wobe yama nye amedɔɖula. Míage ɖe míaƒe nyadzɔdzɔ bubu dzi. Nutsotso ɖo míagbɔ be aƒenɔ aɖe yi woɖe ŋkɔ na be Hagar to funyafunya wɔame wɔna aɖe me le Bills microcredit alo gadoƒea ƒe dɔgbedeawo si me nɔnɔmetata yiwo ɖe ɖe go afia kɔtɛe be ŋutsu sesẽ ene yiwo nye dɔgbedeawoa wɔ funyafunya aƒenɔ ya eyi me wònɔ nu ƒom le Adom FM. Yama ɖe me be nugɔme masemase ku ɖe gayiye do le woamawo gbɔa xexe ŋua ye he nenem ƒe wɔna ya vɛ. Ebe yedo Ghana cedi akpe ewo le woamawo gbɔ ke ele na ye be ya axe Ghana cedi akpe ɖeka kple cedi bla atɔ̃ kɔsiɖa ɖe sia ɖe va se ɖe dzinu etɔ̃. Ke yemenya be Ghana cedi alafa etɔ̃ gatsi ye ŋu le eƒe nyanua. Yeɖe kuku na wo be woatrɔ ava emegbe gake womelɔ̃ o. Wo dometɔ ɖeka xɔ yeƒe kaƒomɔ hexlãe ɖe anyi wògblẽ gbidii. Wote kpɔ hetutu ye kple yeƒe vi ƒu anyi. Eme kɔ be kpovitɔwo ƒe asi esu woamawo dzi ye woku asikpeme na ame ene yawo be woakpe ɖe nugɔmekukuwo nu le Kwabenya kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea me. Le kpovitɔwo ƒe nuŋlɔɖinua, aƒenɔ Hagar yi xɔ ƒe 42 tsɔ nya ɖe Bills gadoƒea ƒe dɔgbedeawo ŋu be woƒo ye hewɔ funyafunya ye eyi me wova feliƒe le yeƒe aƒe me. Kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea de dzesi ame yawo be Dennis Wɔnyo yi xɔ ƒe 38, Albert Ama yi xɔ ƒe 40, Ebenezer Amate yi xɔ ƒe 23, nenema kee nye Atsu Lawson yi xɔ ƒe 27. Míayi ava kpɔ nenem ƒe wɔna yi ke ne edo mo ɖa hatra gbɔ.
so mema obi anjibi so aya ya ka kire mu mema obi anjibi so for me de ko ba jibi so mema obi anjibi so aya ya ka kire mu mema obi anjibi so for me de ko ba jibi Nanamake World Bank habobwa belefe ewoyiwo bonamea waho le Nanamake World Bank habobwa belefe ewoyiwo bonamea anobobo ebe waho soke hekleme billion deka ple ejivuade wo de dome kude aleye dotowo le dowolawo din le dukɔ yiwo le chichimame yi adefuna tɔwɔduanana ƒe nyawo ɖe ale yi ŋutete manɔ wo dome ame geɖewo siwo ta. Pascal Donohoe yi nye Managing Director kple Chief Knowledge Officer le xexea me katã ƒe gadzraɖoƒe yi nye World Bank de gblɔ be katsatia yi le sukudede kple dɔwɔwɔ ƒe hiahiã yi le edzi yim gbe sia gbe ƒe ŋutete manɔ woamawo ŋu tututua awɔe be etsɔ yi ke ene gbɔna sɔhe gbogbo aɖewo mate ŋu awɔ dɔ o elabena ŋutete yi ke ne hiã le nenem ƒe dɔwɔƒeawoa mele woamawo si o ɖe tɔtrɔ yi le vavam gawo tso gbea ta. Eyime wònɔ nu fiam le University of Ghana etsɔ yi va yia ye wòɖe nenem ƒe nya yawo egblɔ hebia be aleke sɔhewo ate ŋu anɔ te sesĩe le eyime ganyawo le tɔtrɔm le woƒe afɔwo nu mahã. Ebe dɔwɔɖu yiwo le fifia le ƒe gɔmeɖokpewo maganɔ nenema le ƒe ewo yiwo ne gbɔna me o. Yama tegbe ɖe edzi be World Bank habɔbɔa ƒe taɖodzinu gbãtɔe nye be woakpɔ sukudenyawo, asinudɔwɔwɔwo kple dɔwɔɖuanana le eƒe ŋgɔyidɔwo ƒe ɖoɖoa me. To sukudede yi adzra woƒe dɔwɔnawo ɖoa ŋu. Ebe ame sia ame hiãna sukudede, asinudɔwɔwɔ kple nutete kpakple mɔnukpɔkpɔ deditɔ yi adzrawo ɖo na dɔkpɔkpɔ kple ɖokuidziɖuɖu kple ameɖokuitutuɖo yi le agbe me le etsɔ yi ke ne gbɔna me. Nenemae míawu egbe ƒe fianyadzɔdzɔwo nu na mi le Eʋenyiba TV ŋkɔ nye Joyce Owusu ezã nenyo.